unikwana ayi ngalendlela yes mengiqala ukuhlangana nawe uke wangitshela ukuthi umuntu ogijima embedeni kungcono ngoba usakhumbula manje phela baba ngangazi mina ukuthi ukhuluma ngento enje ngangazi ukuthi ukhuluma ngalendlela la ngisakuthola ukuphumula mina umzimba osebenzayo ufanele ukuthi uphumule ngiphumula nini mina njalo ucansi awunandaba ungicabangeli nje uthi kwenzakalani ngempela uthi awusho ukhuluma uthi kwenzakalani mina yabona ngiyadideka ngempela manje kufika kuthiwa thina amadoda so 2 minutes sipheka ama noodles into zo 2 minutes mase singasakwenzi lokho sesishaya futhi sesithi siyanabisa futhi kuphinde kukhalwe futhi akukhulunywa ngalendlela baba akushiwo zethu zinesiyezi ima baba kuchazwa lento isho njengamanje akuchazwa lokho mina ngikutshela ngumuntu ongakutholi isikhathi sokuphumula wena baba ngiyabona mhlawumbe into ekushayayo enye yini ingenxa ukuthi awusebenzi angeke futhi ngize ngidlale ngomsebenzi ngithi wona okwenza ukuthi uphile lempilo selo ngafika mina la ekhaya ngiphila lempilo angikuthola ukuphumula wena mangabe uthola isikhathi esi-free ubona ukuthi kufanele ukuthi uphekana nalezi imbiza zakho wena ngosuku uchatha kabili every day 2 times a day zonke insuku uyachatha wena mesipheka futhi inkinga yakhe ile sengiyabalela nokuthi ngichatha kangaka lalela yabona indoda iyachatha indoda ifaka unguduza lana iguduza inguduza lana ikhipha yonke udodi lo shayo shukela shayo high blood pressure yonke lento wena ngiyacabanga ukuthi ubuke ngathi ihlaya lento eyenzakalayo sekubhlungu kumina sekuyazwela sineyingane baba lana phambi kweingane uyangibhudukeza nje phambi kweingane ungijijela ngepipi nje ngenze njani mina ngenze njani kumnandi yini kumnandi kanti kubhlungu yini vele ni baba ngithi mina ngikhathele bengitshela ukuthi uzohamba ukuyeke leyo nto ukujabula embhedeni you understand me okay mhlambe ukuze sikwazi ukuthola isolution kumele sikhulume kahle sikwazi ukuthi sizwe yayikho nje akukho ukuthi ngithule ngoba into engilethele la mhlawumbe ucabanga ukuthi bengizofuna ukubuka angizi kuzofuna ukubukwa kungenxa yepain engifilayo manje ngaphakathi ngenxa yakho ukungakwazi ungihlonipha futhi lento isifana ukuthi awusangihloniphi baba okay dadewethu ngiyabona ukuthi